ole thir tu le ngai thatu zong zong te in zavain chibai le vekule ni zan lama FIFA World Cup sang ni som ni paruk chu amor bokania Argentina le Spain ten final khelin a closing function po apuyatin half time so ate po a BTS te anin lana Justin Bieber le Shakira te po anin lana Shakira big pay chu acha travio maya ti chuanin speed te pon a hlak pakhat ron nei na rom performa tin YouTube lama alive ringot kha a stream kha 1 million sinan like sakani nuai li nuai nga in an view reng pokani mo tiang khop chuanin World Cup borua ka liana ti chuanin Spain le Argentina ananin khela a munam khop maya Mizoram lama World Cup kai noya thil thleng limom tak tak le nui zathak te tun trum video hianin kan ron da chuak dona ti chuanin ni zanin khel kha tle man soita ila munam rualin klemin Argentina lam khan be sei an phalo dowa engpo ni sela Messi in golden boot achanta awiom khop maya Martinez in golden glove achan bokani engpo ni sela Spain lampang an khel thakop maya target khan voi som pani vel an suta voi khatan ti gola tin statistic ki aron tar kherangai lo in revek to in arin oma ichuanin Argentina lam hianin goal shot kha an nei manglawani chutiang khop chuanin anin thlawa engpo ni sela video hlim om kan en ma in eng tiang chi in nge tu ten nge mimal lo man dong tiang chi kha tu na kan thlir ho lokang chuanin hey World Cup sang ni som ni paruka chuanin Spain an champion ta chuanin hemi trophy baka hianin $15 million somnga kha India pay chona vaibel setela nyang mo $15 million somnga kha aken tel sum fai kha an dong tela ti chuanin pahni na runners up pi Argentina an ni hian 33 million an donga pathum na hi England ni in 29 million an donga ni asum fai ken tele chu aturu lutuk lem lawani dollar million somnga hi chu tamlutuk tamlo chu ani lawa ma se tamlutuk ang chi kha ani lawani ti chuanin golden ball player of the tournament hi Rodri ani ya ti chuan silver ball hi Lionel Messi ani ya bronze ball hi Kylian Mbappe ani ya golden boot top scorer hi Kylian Mbappe ani ya silver boot hi Lionel Messi ani ya achon bronze boot hi Jude Bellingham ani ya golden glove hi Unai Simon ani FIFA young player award hi pawh kubarsi khana donga ti chuanin fair play trophy hi Netherlands lamin andong ve bok ani Kylian Mbappe hianin sani somni pani le sani somni paruka hianin golden boot hi alo dong ve to bokani ti chuanin loman champion loman 15 million hi then khat chuani million zani zathum te ani lo mo an tia amaro chu khatiang zat khat chu ani big lo ani ti chuanin ni zan loman semna te po mu nom view maya engpo ni sela Mizoram lama po ngong anei na sa tun from World Cup chuanin players te lo tran lo support tu ten na thil hlim om chi sang sang an tia chung te chu kan thiranga ti chuanin hei Argentina lam hi beyan tok na sakhop maya an sakla in an chapo overa om dan an thiam lawa an chaklo le boina an siam tiang chi kha atamani chu tiang thil te athen tak awang chuanin kha anin thoi thu te po kan hria kan channel lama an fans te in thoi thu te po kan non tar lang towa pathian hianin namal som lutuk lo ni te po in alang veya tin an statistic han en reng po khanin Argentina hianin an ne lo lulai lutuk ve do boka shot on target po kha voi thum vel kha an nei ve ram ni in alanga engpo ni selan statistic hi kanan tar lang le lokange chuanin an possession ringot po hi 65% le 35 vel ani ya Spain lam hian voi som ni shot an neya chuanin target a hian voi som pani ampeta Argentina lam hian in target a hian voi khat ma an pet lawa shot ang reng do i chu voi ni an nei ve ani an pass dik zong po zariat somma pani le zali som ruk pali velin anin thawani 80
9% vel an ni chuanin Spain lam hi voi som ni pakhat vel full commit an neia Argentina hian voi som ni pangan neia Spain lam hian yellow card le red card an mulova Argentina hian yellow card pali le red card pakhat an soya Spain lam hi voi lian offside Argentina hi voi khat corner hi Spain hian voi kuan bu Argentina in voi li o Spain lam an chung nung veka chakpo an phuatin Argentina hian in target shot po an nei lo ani final chuanin a ho ro ang rang khomeng po nei selam zorama eng tiang chi in nge he world cup hian honga nei tuna video trend khat kan enanga in sual buai ang chi te po kholaya an oma tin kumhlui thla zan ang me hal moi hal te pon oma ni apui miap khop maya sang ni som ni paruk world cup chu kan zo ani ta der maya alung len thak dona tinangai om viau dona ni video trend cut in clear ho te ang Already? Straight on top. Doon. Time. Khát là ven anh nhỉ? Arsap. Doon. Time. Khát là ven anh nhỉ? Arsap. 죽였어. 맞지? 죽였어. 나 그럼
friend sân đi tổ lầu chim chim mò ăn nal ô khăn ya ô Hello chang khon Kevin à enjoy chak lau wangin hello chang an in thleng khu ta kong kwal thlang deuh enjoy now amen chak khu ta công bụi qual bel thak deuh in pahnih vel a la awm a khaya alu hay leh thin a zui dễ le khai mi pa takin an enjoy na ti hlawt linge apui tiel khap mai ni la kurbo anh enjoy pui pa khoan na ngai dam te ni ngot lo chan ak ti thleng nge tur ani top mai ni ala hla ni camera la nang hi ni mi lo ni khu bor ta nghe tia enjoy pui pa na ngai dam e enjoy pui pa khonin a joy vei chuan an ina tang ve thung khon khap kui thak to na helai thleng hian klon khap kui tur zo kan now mutui What's happening, Aizawl? And yeah, in just this again. Champion!
What's happening, Aizawl? What's happening, Aizawl? 1-0 blessing! What's happening, What's happening, Aizawl? Instagram? Check Instagram.